دی 639 بو فتحات کرنه 8000 ارتشا یا مسلمانا و نابران دجی 1000 ین صحابه هبون و فتحه به خالد بن ولید قمطانی وان بو حتی فتح کرن پیش تیوی چی قومی نها سالوگرا فتحه دا نها روش شوایه تکلیا فتحه دیاربکر یا استانبول بچه به لیکولینر و نویسکار مفید یکسر را میباقفن هجای متب خیراتی سر چواتی دست بکر از حزدکم بیجم که ایرو مها رمضانیه یاد دوه رمضانات جی پیروز مبارکی بشه همه عالم اسلامی جی پیروز ببه پیروز رمضان عالم اسلامی تب پیروز کن این مسلمانان دشترازیم هجای منها بحثا دیاربکر کنش بکر دیاربکرش خود باجاره که گله که قدیمه باجاره که گله که دیروکیه تجی لیکولین گله که هجال سروی دیاربکر فتح دیاربکر اشتکر بتایبتی از حز دکم گرینگیا پیشم دست به گرینگیا فتح دیاربکر بکن لی پیشاوی ده چه آمده کاری و هنگه رو شابو امزانه کو بیزانس و هنگه کیجا دهات دیاربکر زفت کر زوردستی لگلی دیاربکر دکر وان قتلیام دکر جا و روشه ام بین حیا به خالد بن ولید روشه یعنی دیاربکر بینا لوی داری یعنی منطقه الجزیره ده مره باجار این مزن آمید بو آمید نوی باجار دیاربکریه نوی که اوکی قدیمه یعنی انتیک انتیکه ج یعنی جناوی رومانتی یا جناوی سوریانیان تی ام نزانن یعنی آشوریان تی ناوی دیاربکر او یا هرمه بو نو سا هجای من باجاره هرمه دیار هرمه پشت اسلامی بو دیاربکر بله هرمه به آوی یونانی مزوپوتامیا عرب جی گوتن الجزیره بله ناو عربان ده الجزيرة يعني شيء ما بين فرات ودجلة يعني أو منطقة حوزة دجلة وحوزة فرات توجيرات قوتنا الجزيرة بزمان يوناني جي ميزوبوتاميا بله بزمان يوناني عرب جي ميزوبوتاميا شوي أو كوي الجزيرة يعني ترجمة وي عربي كرنا بعربي الجزيرة قوتنا منطقة الجزيرة مركز منطقة الجزيرة دحب هبية باكور يكروهايا يكشي ديار اوكي آمده مركز دحب بالتايبتي زعف جرينج بون زعف مهم بون اوكي هون بالنسبة استراتيجيك جي جيوبوليتيك جي اف هردو منطقة يعني روحها او اوكي روحها او آمده وما بين واندا فرقی نه هر سه به آوی استراتژیک به آوی ژئوپلیتیک ضعف منطقه گرنگو مهم بود. او دما فتحه دا دورا وان باجاران جهات بو زفت کرنه نه بله در دور وان دا یعنی او کیوان یعنی گندی وان او کیوان مرگی دوان مزرعی دوان او اغلب شويه هاتبونا فتح کرن باشه شهران کتن شهر بله ام دبیجن 17 سال پیش جوانا چه در دور شهران به سوران بله محصور بونه پیش وفات پیغمبر 7 ساله کو فتحات کرنه حضرت عمر جی اصلا گلکی گرینگه دوی وارد اج برکو وینگی بله وقت اولی وقت او کده وقت حضرت بچخو وقت حضرت دوره حضرت بکر 2 سال دوام کرد بله 2 سال پشتکی دوام کرد او çok شويه اوكي يعني عسكري اسلامي كتنا شامي واندران يعني در دور شامي وانغرتن حتى حمسي وان هاتن لويجي كتن بصري واندران جو بصره نيسكي بغداد واندران هلدان وقت حضرت عمر دا ايدي كتنا در دور جورتر منطقه جورتر كتن وقت حضرت عمر دا الجزيره دست بكر فتح الجزيرة فتح قدسي تشيبو بشتي فتح قدسي يدي جحبسي بقري حتى يعني حتى ضوية حضرة عمر عسكري عثمانيان حتى هاتبو ملتي واندران هاتبو بله اف دوی دور پیش کرنا فتحه دا یا آمیدی دا کوی هنگه آمید بو یا جنبجن یا دیاربکر دا نزدیک 5 ماه آجود او و دور پیش کرنا یعنی نه تا فتح کردن سدم تنی هجای من از چافکانیان دا تنی سدمه که یعنی بجن کش برکو سور
geleki mazlum bu, bilind Sur bu. girin gibi. Yani Mazlum biye, jixayni amedekariya Zahm biye, Zahm zahm biye. biye. Bel. jixayni rojî jî duê hengê de rojî jî hebû. Bel. Newsa ez bawerim duê pênc mehê de hem xab hem amedekariya hatin kirin hem jî stratejîk bû ji ber ku careke min Evet. Sûreka wisa hat bû ber artêşa İslamiyetê. Ama muhasere koçet kirin. Muhasere zav devam dikir mesela. Mesela Mardini ji olsa bu. Mardini muhasere çi bu. Muhasere zav devam kir. Jibuna çi ev ki wî zahm bu. Ketina wî zahm bu. Merê, Yani destxistina wî zahm bu. Yani rêtine bu. merê. Bikemine nava şehri, bikemine nava Suriye ev zapt kirin. Ku hatta ne kemine nava şehri, nava bajarı zapta wî mümkün ne bu. Muhasere devam dike ya bi harbe dixine destê xwe fethawî çê dibe, fethawî müyesser dibe, yan jî musalahe mabeyna wan da çê dibe. Musalahe çand dibe, eva mesela Belazuriye Fethul Buldanê navî wî, yani fethê mintiqan, yani behsa fethê İslamê dike. Burada kîjan derfetih biye, kîjan ev biye, kîjan xistin destê xwe. Eva usul çan biye, yan bi muharebe, yan jî musalahe çê dibe, dibêjin tevî me nebin. Hûn cümle tevî nebin de em şehri teslim dikin ve. Ew şehr musalahe muahede, ahedname dine destê wan. Ku ahedname dine destê wan, vî ahedname askerê İslamê diketa ew kê, keta şehri, ew çê nedibû. Yani Şer çê nedibû. şer çê nedibû. İza kese nedxistana, insana nedxistana destê xwe, tevî malan nedibûn, tevî xaniyan nedibûn, tevî hayata wan nedibûn. Her wiha diya Diyarbekir de jî wisa bû ji xwe. Newsa E awil da Diyarbekir da niha qel'ê navîn heye. Hema derdorê qel'e navîn da li wê muharebekî biçûk çê bû. Li wê muharebe da muharebe yani zav devam nekir ama dibêjin rivayeteki 27 yan 24 sahabi teda şehit ketiye dibêjin. Qebrî wî jî li wê ne. Yani ama ev qebr jî mesela dibêjin kurê Xalid bin Velid Süleyman qebra wî li wê ye. Ama rivayeteki tekidinê da dibêjin ew kî wî Xalid bin Velid zarî wî çênebiye. Yani evvel rivayet muhtelifin. Ev yani ev Süleyman ev keki tabi'ineki yan sahabiyeki dinê biye. Yani cizarê Hazreti Xalid biye em ew qet'î nizanin. Ama lê sahabe çêbûne, İyaz bin Ghanem ji sahabeyê bûne, İyaz bin Ghanem bi ertişê xwe, bi eskerê xwe hatiye derdorê wî muhasere kiriye. Ama qel'ê navîn da, derdorê qel'ê navîn da muharebekî biçûk çêbiye. Piştî wî ku qel'ê navîn xistine destê xwe, musalahe çêbiye. Yani peşiya evan Sûreyên Diyarbekir Sûreka dijî hebû xê. Ebe niha qel'ê navîn heye têda. Belê. Xestexane wan heye, ew hebsxane îkevin hebû. Belê. Ew mizgefta Hazreti Süleyman dibêjin. Tamam, fam kir. Yani dinavê de dîsa Bel. Ew qel'ê navîn da dibêjin muharebe çêbiye. Yani müsaademe çêbiye mabeyna wan da, mabeyna ertişê İslamê da o mabeyna roman da. Destê roman da biye. belê. Destê mabeyna roman da ew çêbiye. Ama ji xeynî wî musalahe çêbiye. Yani Futuhul Buldan dibêje bi musalahe. Mesela farkîn tamamî bi musalahe xistiye destê xwe. Beşer pevçe. Beşer. Ya muhasere çêbiye, paştî bi musalahe çêbiye, êrohay jî wisa çêbiye. Hatta mektub jî dane destê wan. Ahedname dibêjin, emanname dibêjin ji wan re. Emanname. Yani wextê pêxember de aleyhissalatu vesselam da jî wisa bû. Mesela xelkê Necranê ew bû Mesîhî bûn, Hristiyan bûn ew bi musalaheyê ketine bin bandora İslamî. Yani idare İslamî, idare Müslümanan. Ama ew ahedname dane destê wan. Bu wî ahedname tevê dêrê wan nebûn, tevê xaniya wan nebûn, dêrê xwe xaniya hayata xwe dîsa dewam kirin. Belê. Şopandin yani. Di fethê da çîrokek jî tedî heye. Zarf çîrokene. Zarf çîrokene. Mesela Xalid bin Velid ew jî yani Xalid bin Velid bu xwe hatiye yan
askeri ve hatiye evci mesela evke. Ama cumana çe ko mesela işte Halid bin Velid hatiye azil kirin vakti Hazreti Ömer da he evçak ne Diyarbakır desti Müslümanan da bu ne Hamsi van deranji he desti Müslümanan da ne bu. بله İşte Halid bin Velid Ebu Ubeyde bin Cerrah bu kaide askeri Müslümanan. Bu kaidevi bu seroki askeri Bu komutan Müslüman. yani. Bele kumandanı bir kumandanı Müslümanı seroki Müslüman askeri Müslümanı ev ki bu. Ebu Ubeyde bin Cerrah ama Ebu Ubeyde bin Cerrah kol ev ki vefat kar. Hüfde ya hicde ev ki da hicriye de niske Şami kerek vefat kar. Kerek nahal Ürdün'e lüve deriye ev ki هي قبروي لويا ماله. اوكي لويا وفات كر بشتوي عياض بن غنم كتشوني عياض بن غنم هما كتكو كتشوني قسطا اوكي كر قسطا الجزيره كر بله يعني جحمسي دس بكر روحا رقا استا باشي روحا استا نسيبيني شنغالي سنجاري جوي çu amidi. Farkı ne? Piştevi amidi. Hem piştevi. Avha yani bir kronolojik envejin avha çey bu fethi van der doran. بله Nisibini van deranda müsaademe çey bu. Yani bir harf. Ama edini yani Diyarbakır'ı tarihanda dibejin yani vakti İyaz bin Ghanem hatiye ama derdori kal'ayni ve navinda müsaademe ki çebiye ve rivayeteki avi rivayeteki bistoşar bu rivayeteki denici bistohaft sahabi teda şehit ketine بله jüye peda Diyarbakır derdori Diyarbakır'da yani Amide'da ev şerçene biye musalaham çebiye hatta servi musalaha çe ahad namedane metnavan cihane متنوع هنا metnavan de hem de vakdi ev keviji فوتوغرافيه هبو أو fotoğraf vakdi tariha vakdi evi fotoğrafı da vidajı dibêje vakdi jî qiseyê van mesela şu en kevin menba o evk çavkaniya servi tarihi vakdiye واقدية işte vakdi jî Futuhul Buldane Futuhul Buldan şu vakdi jî standiye ji çavkaniye denêjî standiye ama evci zaf kadime kevine بله yani menba ki evci çavkaniye ki أو نيفسكاري ويكيه Nüviskariyi Belazuri dibêje بلازوري Belazuri Belazur أو جي ميزوبوتاميا يعني جي أناضوليا يعني جي مصر بو na Belazuri niski İran'ı نزكي إيراني bel أو وين بسان دي فينا دور دجي مثلا فان متناجي هنا bel هجا metin yani ki ahad namedane دانه mesela ruhay çi dane Rakkay çi dane dine hatta Nava Diyarbakır'ı çan çebiye mesela evde beje bir sulhi hatta fetih kirin دياربكر bel شو şu amidi ام في كيد زانن جبركو ارتش اسلامي يعني İyad bin Ghanem لروحاي مصالحة كي تشيكر معاهدة كي تشي ما بين خلق روحاي وما بين ارتشي عسكري اسلامي او معاهدة نامة دا او معاهدة من بنوي معاهدة يعني عيني دا اوكيجي دا خلق دياربكري دا خلق اميديجي بله دي ارتش اسلامي دا هجام ابدبيني مثلا دي جبو باوريا اسلامي دا او كسين كو بخوازن ب داخوازا خو بخوازن تسليم بفن شرو بفشن ويدر چنابه چنابه معاهدة چبه مثلا الويدر يجي او اي خريستيان او اي مسيحي مثلا جوان را مثلا قومتان خالد بن وليد بيجين كو بغوتيه ون كيفا خوان يعني خوازن ورن سر مسلمانتيه خوازن باجي بدن و شرط و مرجع دانيه بروان افجي ديار دكه كو اسلاميت دا دري كو زهات نزافت كرن بچا او بچ منطق يعني نزافت كرن ون اوك tercih evke yani tercih datine berwan datine berwan de beje yani haber şeyin ne van de bejin yan bu sulhi بله ون bir şehri teslim iken bu sulhi ko teslim iken ma beyname de yok şeydi be
ما بينما دم صالحة شيء بله. ما حدا أو شرط ما أوه Evet, peyman şart evet. peyman çet be. Ne? بيمان شو بيمان أحد نامه Ahad name çet be. Dve peyman le pişte ko peyman çebu. Pişte ko El Cezeri. Ya ji embejin Amit, ya ji Diyarbakır hatta zaft girin. Yani Fetha ve çebu. Pişte ve çebu. Çima gringe Fetha Diyarbakır. فتح دياربكر تبي بجاري ج بشتي شامي و بشتي شامي يعني بجاري مزن آميت بو جواناوي Ve henge nasıl? بله او چخ آميت بو آميت جي دست دحب برادان بون هر دو جي رومي بون Bizans bu nasıl? بيزانس رومي بون ابل رومي بون اما بين وان دا تشكيلات شي بو بجاري دياربكري بو دو parça دو پاری بو Bele. نیوی دست برا که دیو نیوی دست که برا که دنه دا بو دیوی او که دا جنکه که درکت بوان را او کر زوجی بو او جنک او که حیله که چه کر هر دیان تصفیه کر که تشونه Bele. وقتی عیاز بن غنم دا نبی مریم بو دست مریم دا بو دیار بکر تب دست وی جنکه دا بو باشه او جنک کو وقتی خلقی Diyarbakır halkı amide musalaha kararı musalaha dan ve İyaz bin Ghanem Bele. evjini kravi nava Bizansı nava Roman. Ew em dikarin bêjin Fetha Diyarbakır'a deriyên yên Müslümana ji Anadolu'ya re vebû? Pıtır tabi. Yani pişti ko yani daha qal'ay giring hebu. Yani kela giring hebu ko jibona Fethawi zaf giring bu. Yek diyar evki bu. Diyarbakır bu Ahmet bu yekşi bilis bu. Bilis yoksa. Bilis şi Fethawi ama zor şey bu. Li piştê ew kê bû ez barû ya Fetha Diyarbakır bû. İşte Fetha Diyarbakır şu ketme bilisi. Ketine bitlîsê. Yaz bini Ghanem hatta xelati. Xelat şey. İşte xelati zıvır. Hatta xelat si xıstu desti xwe. Xelat li Köderê niha Bilisi. bilîsê nasıl? Bilisi ev ama de bakuri Axlatê bahravaneye. Axlat yani. Axlat. Xelat xel em biji xelat. Bele. Axlatê ra. Kurdî navê. Kurdi xelate. Bele. Ew de jî ketibû destê wê. Ev hêjê min niha mesela dûr da sadî sad zehmetiyeka gelekî mezin çêbû. Piştê fethkirinê jî hêz û qeweta yan artîşên İslamê jî zêdetir bû. Ji ber ku te jî got yani ew der gelek girîng bû ji bo ku bikeve Mezopotamyayê, Anadolu'yê, piştê Rihayê mesela, piştê Şamê bajar herî mezin bû. Şu pişte Diyarbakır hatta Malatya van deran. Hatta Arap geri Arap geri evki kızay ki Malatya hatta Arap geri jî xistibûne destê xwe. Yani ev kısetê Battal Gazi Vanjî dikin. Bele. Mesela ew ji bo nawiye hatta Malatya hatibûn askerê İslamî Malatya jî ew çok xistibûne destê xwe. Bele. Di Fetha Diyarbakır em ê bidawî bikin. Di Fetha Diyarbakır ez hez dikim ez vehîm bivim. Niha piştê fethê. Veli. Niha ew em bêjin İslamiyet ya Müslüman. Yani çıka giringiyê didin Fetha Diyarbakır'ê. Yani di nav em bêjin Suudî da, di nav Ebada yani. Navadan yani şu Diyarbakır xistine Diyarbakır mıntıka yani Diyarbakır'ı yani herem. Bele. Diyarbakır şuna çı gotin Beni Mudar, Beni Rabi'a o Beni Bekir. Sihab kabile Arap anlatın. Ve deri. Bele. Bicibun. Beni Bekir derdori amide Beni Bekir. Kete desti Beni Bekir. Jubun avi Diyarbakır, avi Diyarbakır'ı derket. Gotin Diyarbakır. منطقة بني ربيعة منطقة بني مضار منطقة بني بكر بكر بن وعل أو بعشيرة أخوة عاطبون جبرونا بني بكر قوتر أو بني بكر بالنوع آمده دا أو در دوري آمده دا بجيب بو ناوي ديار بكر جوي دركت أف جرنجي أف يك أف يعني بني ربيعة إدنجي وقت كو مسلمان كتنا باجاركي شهركي en evki ma'bedawi mezin dizvirine mizgifti. İdini desti xwenatin. Çan Fatih Mehmet Keter. Ayasofya? Bele Ayasofya. İdini desti xweneda. Ev çax. Ya Diyarbakır için mizgef tamazın bu? Mizgef tamazın ha. Bele. Ev bu nasıl? Ev bu. Sen Martoma.
ناوی مارتوما بو دسته اوکی دا بو سریانیان بو دا بو بله سنتوما رومان سنتوما دبیجن اوکی سریانیان مارتوما دمن مار سن عین عزیز معنوی عزیزه بله عزیز دبیجن نما بین خریستیانان دا مسیحیان دا او بو او کو خسن دستخه خسن مزگفت کو پشتی وی مزگفتی گوتن اوا حرام پنجانه حرام اول کیجانه مکم کرمه بله حرام دیامین مدینه منوره سیامین قدسی قدسی چهارمین شامی مزگفت مزن شامی شامی پنجانجی دیاربکر گوتن yani gringiyavi evki bir eve. Beli. Hatta yani evki mizgeftavi mezin bina haremi hatta hasibandın. Beli. Emlvedere Fetha Diyarbakır gerek başıma bahsa Fetha Diyarbakır jikir ca sıbı Fetha İstanbul'u yaji. Pişti Fetha Diyarbakır. Beli. Pişti Fetha Diyarbakır. İdi ağlab Müslümani derdorivan deranda belav. Belav bu. Belav bu. Ne hema ko Arap hatına ketine ve deri ekbun bicibun ica derdori beni Rabi'a ve beni Mudari beni Rabi'a beni Bekir her şey kabile hatta beni taglibci hebun beni taglibci hatına ketine diyar ve beni Temim o beni taglibci hatın beni taglib aglabi Mesihî bun Hristiyan bun ama kohatına Diyarbakır o Diyarbakır Müslüman bun ketine Müslümaniye beni taglibi heci mesela Filistin'i vandaran Hristiyani Arap henin o beni taglibin heci او بشكل بني بتغليب هاتنا كتنا عمدي دياربكر وان دران بجيبون او مسلماني قبول كرن يعني مسلماني دنابا وان دا جيب بلا بو وقتی کو مثلا مروانیان درکت باز بین دوستوک او احمد بن مروان برازیوی او درکت وقتی مروانیان yani خاندان مروانیان بلند بون de farkını da derketi bu. Paşa Diyarbakır yani derdori Diyarbakır o amidi xistine destekle devlete Mervaniyan hata çevun. Ağla ev çağcı Kürt ketine nava evki amidi. Amid kete destek kurda. Kürtçi Müslüman da ben hidi. Na ev çağcı ağlabi Müslüman. Yani heremi en bejin. Heremi وقتی حضرت عمر ده حتی حتنا خلاتی وان دارن خستنه دستی خواه همانه خلاتی زاغروس وان دارن جی هکاری وان دارن جی یعنی هکاری ناوی کی کفنه هکاری جی ناوی هرمیه ناوی باجاری نینه ناوی باجاری جولمرگه ناوی هرمی تمامی هکاریه هکاری ناوی کی کفنه ده تاریخان داد بیجن yani navi hekari ev çok aşırı hekariye hebiye kurdan ev aşırı evlebli bicibiye jibona vi navi hekariye ve derdori heremi ev ki navi vi ledane derdori vi heremi jivi peda Müslümantin nava kurdan da ko belavbiye belavdibe Kurt idi tene farkine van daran Kurt farkine Kurt bicidi ben Dinova vanda Mervani dert kevin Mervani ko Diyarbakır amidi derdori Diyarbakır dixine desti xwe idi Kürt ji zafteyn li wê bicî dibin egleb îzî nüfusê wî Kürt zaf çê dibin li wê Erebê li wê jî ji yani Erebê Benî Rebi'a û Benî Bekir jî di nava Kurdan da dihelin. Belê. Hêjê min niha me behsa fethê kir ku piştê fetheyên dê İslamiyet belav dibe li wê derê Anadolu'ya ve Mezopotamya ve Osmanlı dertê Osmanlı jî ve halifetiye Selcukiyan dertê Selcukiyan jî yani mesela Melikşah hatta tê xerpûtê wan deran yani çok xerpût jî hatta xerpûtê hatibûn Mervaniyan mesela ew ki xerpûtê xistimûne destê xwe خرپوت yani Abdülaziz. Abdülaziz. Hatta ve deri hatibun. Gibi deri yani. Ev Selçuki ten pişti Osmanlı te ev de Peygamber mecid bejin mesela de gotin beje ev kesen ko ev İstanbul'e fetih bike çi komutanı ki mazına çi komutanı ki heca. La tuftahna el-Konstantiniye
ولا نعم الأمير وأميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. أو حديث بحسن صحيح حسن حديث تيغوتن بغاوي أصول حديثي دمسند إمام أحمد بدرواية دمسند إمام أحمد بن حنبل هي رواية روايته وك حديثة أم قبول جد كن حديثة رواية حديثة مسند إمام أحمد هي إمام أحمد بن حنبل كان جلده أو مجموعي حديثة دويدا حسن صحيح يعني مرتبة حسن صحيح هذا حديث هي دو رواية هي کو گله قومتان جی دخوازن کو استانبول زفت بکن استانبول تخم بنده سوهش کنستانتینیه خلاص بوه وقت بيجي بايتختا مسلمانا وقت عثمان دا قال لك هودي خازن او كن اما وقت معاويه دا محاصره مسلمان دست بيت ك بنج هم محاصره چيد به اما وقت امويان دا ووقت عباسيان دا بنج هم محاصره چيد به جبنا اسطنبول تين باوكتين بجميع تين وابوران تين او كانتين يعني سرية بحريتين أغلب. بله. ديسا مثلا دو وقت دياربكر داش أمد بين مثلا برجين سورين ين إسطنبول مثلا. بله. أو جي جالك جرينجن جالك مظن. دياربكر ين دياربكر جي جالك مظن كوفاتي سلطان محمد بخواه أو جالك آمدكاريا توبا حزريا جالك يدك لمخابن بينجيو سر روش لبندد بينكو إسطنبول ورا زفت كرني. او چه وقت زفت کرد کو پیش زفت کردن چه قوناخ کا دم ود به همش بو اسلامیت همش بو عثمانیا همش بو بجن حرمه وقت امویان داجی مثلا کو تن 67 سيدا محاصره کی مزل شده به او چه هم رمققی دمینه يعني کو تشتكي او چه بیا او که يعني زوستان دسبت که جبوناوی چینا به کو او سانه بیا دستان او چوجی دستی خو يعني خاطر غلطة يوندرن در دور غلطة يوندرن خستمونا دستي خوا مسلمانا دما كيدا تقول هجاي من دما بشتي معاوية وليد وقت يعني وقت أموية وقت أمويان تي غلطة واندرن مثلا مزقفة عربي هي نبي مزقفة عرب جامعي بيشن لغلطة هي بله اوكي پرشنبه بازارية نهاية اسطنبولية او مثلا او دردوريوي او شهر كي دنيبو نوا سورة اسطنبول شهر كي بو غلطة شهر كي دنيبو لغلطة دردوريوي دا عرب بجيدبون او شان وقت امويان دا عربتين لوي بجيد بله عربتين ويجينا نوا اسطنبول دنا نوا غلطة بيغولي وندران نهاج مثلا بدين كردي مثلا الامين الغلطة يجي قال كان با عرب جامسي وندرا قال هنا او شان şimdi لوي بجيدبون عرب لوي بجيبون ما فتح ميسر نبو چنجا وقت عباسيان داجي وقت هارون الرشيد راجي تشبس كرن كو اسطنبول بخنا دستي خو اما او ممكن نبو وقت سلجوقيان دا سلجوقي حتى ازنيقي واندرن حتى ازنيقي خاطن اول دا سلجوقي مازن دا وقت كو پشت ارپارستان هم هاتنه اوکی پشت مالاز گرده چند سال دست بکر هاتنه ازنیک خستنه دست خود چند سال ازنیک دست سلجوقیان دما حتی سفر خاچپرستان وقتی سفر خاچپرستان دیسا خاچپرستان مسیحیان ازنیکی واندران دیسا بزوراندنج دست سلجوقیان هلدان اما وقتی عثمانیان دا وقت السلطان مراد اول دا هي يعني در دوري هاتنا در دوري اسطنبول مثلا وقت السلطان اورهان دا قرطال واندران خستمونه دستي خوايتي يعني قضايا قرطال واندران نيزكي اسطنبول او شيء جابزه واندران خستمونه دستي دويد امدا امبراطوريه روما يعني نفسها هجام دويد قالكي هذا كاب قوته يعني اول قوات بو اما هيدي وقت السلجوقيان دا سلجوقيان يعني امبراطوري اوكي ديوجن هبو رومان ديوجن حتى مالاز گردي كتم حربي بالبارستان را او دم حربنا مغلوب بو زوري اسطنبولي
kuştun. Ve imparatoriye avetin ve kuştun. İja Selçukiyan ko hatta izni kıyvandaran Bizansiyan Romiyan ardekha ahokha xelas kirin. Ko vakti ko hatubu vakti devre Osmaniyan da Bizansiyan ji eski şehri bun. Ji eski şehri ve deri peştir evkivan ardu ahıvan idi nema bu. بله Yani küçük bu. Romiyan, devlet Romiyan idi küçük bu. Nava İstanbul'e kavim bu. Yani Nava şehri Bajari. Vakti kohat bu zamanı Fatih Sultan Mehmed ev çok İstanbul evki yani Nava Bajari ibaret ma bu. Devlet Romiyan. هر در هاتو بو دور پیش کرنی دی تمام. یسا دیجی دسته تمامی. روما اجدر کته بو Tabii de Roma nema bu idi. Yani, یعنی ama روما وینگی هزا خو وند داد Yani- یسا هیدی هیدی evki devletteki Bajari bu. یعنی وقت بیشن استانبولو و ادیرنه وان درا کته ناو بری و هنگی Edirne Beriya İstanbul'u hemen niske 100 sal Beriya İstanbul'u ev bu fetih bu. فتح بو Böyle ev çok suda. Vakti Sultan Murad evvel da 1306 da 1306 da Edirne xistimune desti xwe. Ve Evet. oy miladi, tariha miladi. İşte bir xwe hatibune hatta yani derdori Suriye İstanbul'u hatibun. İşte Üsküdar Vanderan yani evki tarafı Anadolu بله Anadolu yani رخیدنی یعنی ve Rakhi Anadolu İstanbul'u şu vakti Sultan Bayezid Sultan Yıldırım Bayezid tamamı xist bunun destekle. Yıldırım Bayezid ve kal'ayı Hisar'ı çekir. Bu Anadolu Hisar'ın adıyışın. Vakti Yıldırım Bayezid tahatı bu çekir. Vakti ko mesela Beriya Fetha İstanbul'u Fatih Sultan Mehmed Rumeli Hisar'ı çekir bu. Rumeli Hisar'ı berdevi pira düyemin de ya. بله Unzan yani. بله بله Fatih Sultan Mehmed ev çav. Çen mehavil Beriya Fetha İstanbul'u evi çekir. رومالي صاري چه بله. جبو فتحي هلبت Jibu Fethi ko evki jibuna kontrola evki boğazı بله çeve. Yani da aliye ki da Hisarı Anadolu heye vakti Sultan Bayezid Yıldırım hatibu çekirin. Fatihçi peş mukabili vida evi çetke, Rumeli Hisarı çetke. Ko kontrol çeve ko Urisan, yan Edinan, mesela Evkan, Cenevizyan, yan Venedikyan, Aul le Bahra Siyah, Bahra Reş, derdori Bahra Reş'da, o derdori Boğazı'da idi Ceneviziyo Venediki zafçı. Ev Venedik o Cenevizli İtalya devleti şehri, devleti bajari. بله Yani Bahre bun, devleti Bahre bun. İca donanmayı van zafun. Bir donanmayı vapur van, evki van, askeri van düşün. Mesela hatta Samsunci desti Cenevizyan'da bu. Galata ketbu desti Cenevizyan. Desti Bizansi derketi bu. Avval daş. yani Galata'ya İstanbul'a mı bastıkın? Beli. Yoksa? Beli. Galata İstanbul'u mesela niske 60 sal, 60 sal beriya Fetha İstanbul'u idi ketbu desti Cenevizyan. Koloniya van bu. Koloniya Cenevizyan bu. Osmanlıca şu kadar davet denize davet bahre da gerek ne serkefti bun. Bel. Belki hayal wengi şerri vusa ne kır Bel. Şerifsan zam nekir bu. İja desti Cenevizyan. Mesela Samsun de desti Cenevizyan da bu diysa Samsun vakti Sultan Muhammed'e evvel. İyi, Kalki emin. Fatih Bele. Sultan Muhammed evi desti Cenevizyan standı bu. Samsuni. بله Hatta Samsuni çubuğun asla desti avçak desti. Hatta Trabzon Van denen tesira Cenevizyan o Venedikiyan he bu. Trabzon'u devleti Rum he bu. Mabayna vanı Venedikiyan da evçeydi bu. Peymana ticari çeydi bu evçak. بله Faaliyette ticari he bu. بله İca Anadolu kavağı van heye. Kal'a Yorosya heye. Lüve dere. Rekha Anatoli İstanbul'e. Evci desti Cenevizyan'da bu hatta.
وقت فاتستان محمد هات ایدی کتبو شونا بابی خو او çok yani rafş evki İstanbul'u musab. بله هجه من هاد دمام جه هندك ما پشتی پنجیب سی روز دومه فتح سلطان مهمت و ارتشا اسلامیت عثمانی هم بجن Az که beri de bejim vakti Yıldırım Bayezid da disa teşebbüse ki mezzın çedi bejumuna İstanbul'u. بله Muhaseret ke ev çok sulh şey çebiye. İmparator heye, biray imparator heye. Biray imparator razı bu ko şehri teslim bike Yıldırım Bayezid. Biray imparator yani evji rekabet ma beynavanda çebi bu. Şuha evk didana. Yani cırım didana İstanbul'u. İdi vısa bu. Yani İstanbul idi cırım dida Osmaniyan. بله Bina vassaleki çebi bu. Yani devleteki bu bajari hatta mahalleki taheki nava İstanbul'da buna Müslümanın çekirin. Mesela Mizgefta yeni cami he bu. Mizgefta yeni cami derdori vida mahalleki Müslümanlar hatta kaziye onci he bu. يعني جبوا صلحي نفسها يعني Cibu sılhi. جبوا صلحي Böyle sahçe bu mahalleki taheki cibuna Müslüman onci çekir bun. Cibuna çı Müslüman vaktihi Emeviyan da işte vakti Abbasiyan da daha ticaret dikirin İstanbul'a. Ticari Araban, ticari Müslümanlar da İstanbul biciydi bu. بله Cibuna ticaret diye okey. Hatta 6 sal evvel de Marmaray, İstanbul Marmaray çebu. بله Dvida ev kolin çebu, kolina arkeolojik çebu. Ev ki derket, hestiye ki derket, ser hestiye ki mektubi Arabi derket. Ev şarjı gazi mikirin, ev gotin evaçiye tişteki evha derketiye, arkeologan gotin, tişteki vere kani eva çiye bixune, بله gazi mikirin, ez çum مدی مکتوبه که وقتی داوی امویان دایه هی داوی وقتی امویان دایه جیبیه یعنی alışverişan alakavan tecari nizam çe ticari Müslümanan hatine lüve evji evkeviye yani şahideki viye ev dehestiye da ev nivisandın hebiye lüve mektup hebiye mektup nivisandına mektup şandına mesela je Suriye şandına ev çok Müslüman Suriye şandına ev ki şandına Roman İstanbul'e ev çağcı alakavan tekiliyavan zahf çebiye. Vakti Yıldırım Bayezid ko avha çedibe hem İstanbul keve dev keve deste Yıldırım ama o çok Timur dert keve. Ko Timur te Ankara Yıldırım askeri Yıldırım mağlup dibe Timur Ankara hatta Bursa'yı vandaran deste xwe ev muhasara radıbe. İşte vakti hatta Sultan Fatih evktibe, idi direnktibe. Sultan Fatih ko taxti xedesti xwe, keve şuna babı xwe, idi karar da çeser İstanbul'u. Ev çok hazıriyet ke, zaf ev hazıriyet ke jbuna vi muhasere, askeri xwe, evki xwe, topi xwe, evki macar hebiye, evki topi, topan çekiriye. Topi de şahin dibêjin mezin şahî topi şahî çekiriye evkan van topan ama ew çok jî cenevîzî wan tên cenevîz deran Venedîqê ji bona alîkariyê roman tên بله هجام نهاد دمام gelek hindik ma de dawiye da hez dikim te pişte ama olsa dise havoka pişte fethe ya İstanbul'e çi guhardın çevu ew çi guhartin çebi zaf guhartin çebi İstanbul bi sulheyna bi muharebe kete destê Osmaniyan yani muharebe zaf çebu hatta Osmaniyan ketine nava şehri de 29 Mayıs'da Golan'da ketine nava vakti 29 Golan'da ketine destine disa muharebe ne sekini sê roj di nava şehri da di nava bajarê da devam kir hatta mesela منطقه هي تاخكيه نووي زيركه بله ازي بچوكتيامل زاروتيامل وي درباس bu elve mezun bu اغلب عثمانيان ضعف ارتش هندات كلوي عسكر هندات كل عسكري عثمانيان ضعف لوي شهيد كمل جبونا وي لوي زيرك قوتنا سيرك يعني اوكي عثمانيان لوي هندك بيا ايدي عسكري عثمانيان باشي دي تقويه هاتيه كتينا وشهري سي روج اوا devam
پشت سروجان ایدی فاتح سلطان محمد دوی اجدی اوی تمام شهری دخل دستی خواه پشتی وی احد نامه دده پاتریخی وان آیا صوفیا دخل مزگفت دچه آیا صوفیا دخل مزگفت yani çan mesela ko ketine Diyarbakır est Martoma ev ki ma'beda mezin xiste ma'beda mezin ev ki Ayasofya bu Ayasofya xiste mizgeft piştevi idi çubuğu da İstanbul'da nüfusa İstanbul'e vakti Bizansiyan'da ji idi hindik bu jivona çe idi kuvveti ketibu İstanbul bu yani devlet Roman bu devleti bajari hema. Beli. Yani derdore bajari kontrol netkin net destivanda. Beli. Yani dervay Suriye destivanda hema ne bu? İci zayıf ketibun. Ko zayıf ketibun nüfusu ici hindik bu. Halcıve ev kirbu, hicret kirbu, koç kirbu. Halkı Rom ici der ketibun. Beli. İci piştevi taze mahalle tahidin taze teşkil kirin. Çan kirin. Mesela der Anadolu, Karaman'ı, Aksaray'ı, derdori Bursa'yı Kırmasti Van derandı bejik. Kırmasti der, Kazaki Bursa'yı Van derandı. Cüve deri Khal'anine. Khal'anine İstanbul derdori İstanbul, Nava İstanbul'da bici kirine. Heci mesela dibejin mahalla Kırmasti'ye. Karaman Caddesi. Beli. Cadde Karaman'ı. Ev vi vakti. Mesela منطقة أقصرية جكومايا خلق أقصرية ج هرم أقصرية أنينا مرفون خلقان نوا استعمل الوي دردوري الوي بيجي كنا نوا أقصرية جوي مايا نها دوي بيداجي هر محل كدايا متاخي كدا مزقفتك كيتشيتكن وقت إسطنبول'da يدي تشان حب محله تشيدبه محله مسلمانة تشيدبه ای مسیحیان ای خریستیانان جی در دور سوری استانبول'da چه دیروان هنن او این دیروان محافظت کن دستی خوان آدن افجی وک به شرط شد بله دساب آوه صلحی جی بله صلحی چند شد به وقت سلطان محمد احد نامه ده دستی بله پاتریکی پاتریخانه اوکت که پاتریخانه اوکی خدا دهیله دجیه خدا دهیله پاتریخانه پاتریخانه راناکه فاتح سلطان محمد ده حب احد نامه ده یک پاتریخا ای رومان یک جی ای جنویزیان غلطه کو خدستی خواهد پشتی فتح استانبولی خلقی غلطه جی او خلقی جنویزی بونه قولونی جنویزی نه او جی بالصلحی شهری مفتاح شهری تسلیم سلطان محمد کن سلطان فاتح کن فاتح سلطان محمد ده حب احد نامه ده یک احد نامه ده جنویزیان ای خلقی غلطه یک جنوا استانبولی اینوا استانبول ده پاتریک دیجی خدا دهیله بله هجام اوینا جوی پیدا دیروانجی هی مثلا استانبول زعب دیر هنن او دیر هیچ دوره فاتح مایه مثلا در دور سوری زعب دیر هیا بله جبون تبی بیجی حتی در وای سوری دا جی بینا balıklı Rum ayazmatı بیشن او تف وقت سلطان محمد فاتح دا مایه ده هی دستی evkanda romanda başı او çka mesela Ermeni Bizansiyan Roman net heştana Ermeni bir kevine evki İstanbul'u. Beli. Pişti fetha İstanbul'u idi Osmaniyan izna Ermeniyan jida. Hece min ev mesele yani deri Ermeniyan jiti bu idi İstanbul'da. Mesele pişti fethi geleki gring bu ko em dibinin ko be awayan baş İstanbul'u fetih kirne yani izin dane ev kesin hem walatin nav İstanbul'da malata ve xudeş mesela vakti hece mش beko damamji gelek kilma mesela hatta hafte sal beri daji لإسطنبول نسكي صدوا 50,000 غير مسلم هبون مسيحي هبون يعني حتى حفتي صال عول جو صاب بله هجه مالتا و خودش ترازی به کوته و شبکه تهاتی روجیه ده تهاتی مهم بحثا فتح دیار بکرم بیا استانبول که خودی که مانیت نده ان شاء الله دست خوشیت تدکم
به تماشاوان اینجا ایرو ما بحثا فتح دیاربکر و فتح استانبول کر هفته کو وره روزا شمی ساعت نه سبدا لیسا ملگل هفدو بن حتی وینگ بین خیر و خوشی دا خاطره و مالا تا